abantu bagomba kumenya ko iyo ndwara iriho, bakamenya ibimenyetso by'indwara, kandi ugaragayeho kimwe muri ibyo bimenyetso akihutira kujya ku ivuriro rimwegereye kugira ngo asuzumwe hakiri kare, nibasanga arwaye indwara y'igituntu avurwe kare kandi avurwe neza anakire vuba. Iyo niyo ngamba ya mbere. Ingamba ya kabiri ni uko amavuriro agenda ahabwa ubushobozi bwo kugira ngo nyine nayo abashe gusuzuma no kuvura iyo ndwara ku buryo bugezweho. Harimo guhugura abakozi b'amavuriro, kubagurira ibikoresho byabugenewe nka GeneXpert ituma tuhita tumenya niba umuntu afite indwara y'igituntu, yaba anafite igituntu, ikahita itwereka niba afite igituntu gisanzwe cyangwa niba igituntu cy'igikatu, n'ibindi bikoresho binyuranye. Harimo nk'abanyuze aho twagiye kureba bari gusuzuma, harimo n'ibyuma bifata amafoto y'ibihaha, kandi birimo n'ikoranabuhanga rifasha abaganga guhita bamenya niba ifoto babonye yaba ari iy'umurwayi ufite igituntu cyangwa se n'ubundi burwayi, kugira ngo ahuzwe na serivisi z'ubuvuzi zimufasha. Ntabwo twagikoze uno munsi, ahubwo nuko twagiye uno munsi gusura aho kiri gukorerwa. Ni ibintu tumaze hafi imyaka 7 cyangwa 8 dukora, duhereye navuga ku byiciro by'abantu bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara y'igituntu. Dusanzwe tubikora nko mu magororero, kubera ko ari abantu babana ari benshi. Umwe aramutse arwaye ntaboneka hakiri kare, ashobora kwanduza abantu benshi icyarimwe. Ubu ngubu twabikoze mu bakozi bakoresha imbaraga nyinshi kandi bakorera ahantu hari ibintu bitumuka nko mu gakiriro ka Gisozi ndetse no ku isoko rya Kimironko, aho twibanze cyane ku bakarani. Kandi nk'uko mwabibonye, hari abo twasanze koko bari baramaze kwandura iyo ndwara, ndetse n'ibizamini bya GeneXpert byemeje ko bafite iyo ndwara y'igituntu kandi bari bakiza mu kazi. Hanyuma ni iki mwiteze rero kuri iki gikorwa by'umwihariko cyakozwe uyu munsi ACF? Igikorwa icyo twitezeho cya mbere, birazamura imyumvire y'Abanyarwanda muri rusange, cyane cyane ababonye aho kiri gukorerwa, kuko barumva yuko kurwara indwara y'igituntu atari ugutegereza kuzaremba, kuko babibonye yuko hari abubonetsemo iyo ndwara kandi babasanze ku kazi, baje mu kazi. Ibyo rero twumva yuko bishobora gutuma imyumvire y'abantu yiyongera, n'undi uzagaragaraho ikimenyetso icyo ari cyo cyose cyatuma akekaho indwara y'igituntu yakwitabira vuba kugera kuri serivisi z'ubuvuzi. Icya kabiri kindi biri budufashe ni uko ari abantu tubabonye hakiri kare bagiye kuvurwa neza batararemba, bigatuma basura mu miryango yabo bagakora akazi kabo, bagateza imiryango yabo imbere, bagateza n'igihugu imbere muri rusange. Ni ubuhe butumwa mwagenera abaturage rero kuri uyu munsi? Ubutumwa bwa mbere ni ukubibutsa yuko indwara y'igituntu igihari. Ubwa kabiri ni ukubamenyesha yuko serivisi zo kuvura indwara y'igituntu nazo zirahari, gusuzuma no kuyivura zirahari, ndetse zitangirwa ubuntu hirya no hino ku mavuriro. Icya gatatu ni uko indwara y'igituntu ni indwara ivurwa igakira, ku buryo n'uwaba agize ibyago byo kuyagaragaraho adakwiye gucika intege, atakwiye guta icyizere cy'ubuzima, kuko hejuru ya 90% by'abarwayi twagiye tugira muri iyi myaka 2 ishize baravuye barakira neza. Ikindi rero ni uko tugomba kwitabira serivisi z'ubuvuzi tutagombye gutegereza kuremba. Hanyuma ni umunsi usanze u Rwanda ruhagaze gute kuri iyi ndwara ku mibare mwibuka? Ku mibare yenda tuvuze nko ku imyaka 3 ishize, aho bigaragara yuko imibare igenda imera nk'igabanuka, ariko mwaka w'ingengo y'imari wa 2022-2023 twageze abarwayi 9,442. Umwaka ukurikiyeho ni ukuvuga 2023-2024 umubare uragabanuka tugira 8,551. Mu gihe umwaka ushize wa 2024-2025 twageze abarwayi 8,196. Murumva rero nubwo imibare igabanuka, ariko turacyafite umubare munini uri hejuru y'ibihumbi 8. Abajyanama b'ubuzima bagize uruhare muri ibyo. Urebye ku bazanywe kwa muganga gusuzuma indwara y'igituntu, abajyanama b'ubuzima barenza 50% by'abakekwaho indwara y'igituntu nibo baba bazanye. Ariko kwaba ngaba none 8,196 twagize umwaka ushize b'abarwayi, noneho bemejwe ko bafite indwara y'igituntu, abajyanama b'ubuzima bari bazanye 27% byabo. Urumva rero ko ari uruhare ntagereranywa, kuko icyo nababwira nuko abazanwa n'abajyanama b'ubuzima akenshi baza batararemba,
binyuranye na wa wundi uzafata icyemezo cyo kwizana ku ivuriro kubera ko indwara imaze kumukubita hasi cyangwa se imaze kumubuza kwikorera akazi ke ka buri munsi. Tukaba rero dukomeje kwishimira uruhare rw'abajyanama b'ubuzima, tunabasaba gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo iyi ndwara bashakisha abarwayi hakiri kare, bigabanye gukwirakwiza kw'indwara mu baturage, bidufashe no kuzagera ku ntego y'ikinyagihumbi twihaye ko muri 2035 indwara y'igituntu yaba yaracitse. Igikorwa cyo gusuzuma abaturage mubasanga aho bakorera muragikomeza cyangwa kirarangirana n'uyu munsi, cyane ko hari abifuza ko cyakomera mukayamubasanga aho nabo bakorera? Dukurikije uko twabibonye ku isoko rya Kimironko, ubona ko nta kibazo cyane gihari, n'ababyitabira atari benshi cyane, ariko mu gakiriro ka Gisozi twabonye abantu bakiri benshi. Tukaba twatangiye kuvugana n'ibitaro bya Kibagabaga kugira ngo twumvikane uburyo icyo gikorwa cyakomeza, kugira ngo abantu bagikeneye kwisuzumisha basuzumwe, kuko twasanze abantu bakiri benshi. Ndetse n'aba barwayi twabonye maze kubabwira 6 twabonyemo, 5 bose babonetse mu gakiriro ka Gisozi.